Heirok ta Ahenba Central Armed Police Force CFPF personnel Shing Thajalakpa Yaroi HAIBA demand da ngarang Heirok ki MEIRA PAIBI sing na Heirok KEITHEL da WAKAT MEEPHAM CHATHAKHRE Heirok apunba MEIRA PAIBI lup na sinduna pangthokiba WAKAT MEEPHAM aduda saruk yakibi lup asigi convener thoksom sendhyarani na hai Center Langang lamdam asigi tungan mamapham kayada CFPF ki campaign yangkhai thamjinna bo hotnarakliba asi lenga ki divide and rule policy ni haina Lauda bangamloi, Kongtanga Simak Central Forcing na Kuki Gimisang that Lepagi Mayak Sang Labakudamni, Asikumba Asan Miran Naibagi, Tonga si Heirok MEIRA PAIBI Sina Chakchana, Tenanaba Sem Saduna lady, Mamang Takta Heirok the BSF personal care deployed Toduna lady, Amadi, Mapamasita Palm the Batogdoxing Tok Palate, Madamaduna, Ahenba CFPF ki personal sing, Tamzilakpagi Wan Tok Late. Nakalamaramda, Thasaki Tanatre, the Union Home Minister Namaya Tangbal Loduna, Delhi the Pangtokiba Awang Bataki MEEPHAM Manipuri Chief Minister Yohan Kidaba HAIBA Chief Minister Ikaiba Pibani. Thong Asinasu Central Lengaki Asan Mirai Naibagi, Thong Adu, Mayak Sing Takle, Irangasta Tampaki District Sing the Paktak Nana Combing Operation Tonaba Taurang, Taurakpa, Kulngakpa Sing, Panabo Honarakpa Kaya, Astes that Lengang na Kumhi, Amagum, Yangdun Lady Basi, Libak Tibani Hainasu, Mak Namakataki. Heirok sida idang so lai ta Heirok sida idang to an bilang simbira no kai to putu watu phak ter paidaraga koi lam ngaksari ba kai to putu watu khara paidaraga lam ngaksari ba idam dam sibo karai da kari sori ka dege kana kari dor ka dege ngaksari ba sibo idang thok na ba simbira ga no si hai dege